القسم ده بقى مهم جدا. القسم ده هو اللي اوريدي فيه السيمات بتاعتنا. يعني انا دلوقتي عايزه اغير السيم بتاعي اللي هو نازل ديفولت مثلا مع الموقع. انا عايزه اغيره لان انا مثلا بشتغل على سيم تاني، فهقدر اغيره من قسم الابيرنس هنا. تمام. اعرف منين انه سيم متفعل وانه سيم مش متفعل؟ احنا مثلا هنا عندنا على الموقع بتاعنا 3 سيم نازل ديفولت، احنا مش منزلين حاجه، هم نازلين كده كده يعني. تمام. اعرف منين بقى ان آه انه سيم شغال فيهم؟ تمام. لما تيجي هنا على السيم ده هنلاقي مكتوب كاستمايز. ده السيم اللي اوريدي متفعل. تمام. او تخصيص، يعني على حسب لو انت عامل مثلا اللغة بتاعة الموقع بتاعتك عربي او انجليش، فهو لو كان كاستمايز او تخصيص ده كده يبقى السيم اللي متفعل. تمام. باقي السيم هتلاقي هنا عندك زرار تضغط عليه ان هو يأكتفه او ان هو يفعله. ده كده مش متأكتف اصلا، يعني ده كده مش شغال. فده كده ده كده مش معانا. تمام. ده كده السيم اللي متفعل اوريدي. تمام. اما باقي السيم مش متفعله اللي هي دي، فعندنا اوبشن ان احنا نضغط اكتف او اوبشن ان احنا نضغط ديليت. مثلا لو اكتفنا واحد فيهم